Wih kedek dia sujena nih boy no. Mulai baik. Metode ngambul. Makanya Ci jadi Oktober takonin kan sosial media nih. Oktober O-nya apa? Oyong boy. Itu sih cara mentakon siapa presiden berbagai Jojo. Jangan celengnya minum nutuk. Bareng mau cang gamal. Jen, Tukang jego kan. do adin jadi muka ben tukang ngangse do. Modawang wak gede, gongnya gede nih. Gamal cepung inem iye. Luang sih gede gamalnya baru udah kapok. Luar biasa tuh. Wah, yang gumi dinik dong orang gumi tempat penanak nasi. Apa? Payu Bangkah. Pawui payu bangka nih dane. Gumi paling wayah nih. Masuk Ci? Dije nyidang pelawo mentek dur terpaleng. Bang. Mikirin kerauhan bang. Oh misi ngetunan gamelan nih. Wih, san hujan sih menean. Man si nyacang ulam ini tuh. Hujan. Bincang ulam ini nongkon nerangan tuh nih cang nerang. Ungut cinerang jumah cie udah lah ngadi mangkul licitan. Ngorte hujan matahari semua adalah atas kuasa Tuhan yang Maha Esa Ide Sang Yang Widiwasa dengan ngaku sakti dari jelema ini semeton ini kan boh menyadari doh ngagen nyak nyendang megelandaran gumi uling gani uling linoh itu linoh jam tengah 2 cangai linoh jam tengah 1 Adi ada lino susulan emang. cang dak pun pulas bin megejaran masuk bin lagi bu apa bin lagi lino kecok jam di jalan Engen. mencawat gen Kado nak taruang. kado naruh weh ngap cawat teh dok bin mencelap pula lino Tuh rahan ada dua lino kuni jam tengah 1 Ci mekecok linung gitu ya. sing nak cang orang lino gitu mau kecok ke jalan Hah? begitu padahal bujuk bin mencelap tepuk cawat ngap udah mencelap cang ke tengah ke tengah kan nu lino bu sing bu hilang ayo bin ngai kaget 2 kali lino lah waktu itu tapi second masuk semua sebenarnya yang ring Payu Bangkas tuh harus suk semua Ci. labde karya si Daning Don yadnya ini luar biasa. Kenapa sengak nikel mai tawang Ci? Kenapa? Nah ulian pedalem itu. Dia nyamuk di Payu Bangka pas mara aja Ci kalah. Terima kasih, selamat datang Ibu Ketua Partai Golkar Kabupaten Tabanan. Seknya nengok lingsir dia. Lumen jani di Payu Bangka nepun ibu-ibu menjalan jit nemekinyukan. Aneh sangat pikir saya tawang Ci. Apa? Itu ibu aja jani kaya di tukade. Disaket ngentut kengken mau minum tut. Coba aja tuh jangan gani duka deh kan sen banjir kan tuh. Tuh lolos. Do macam-macam ngajak nak lo. Adi bisa. Sing ada nak lo sing pragat gaya di puro. Adi siapa nih orang gitu? Ane mau jahitan ane mau tuasannya. Nalo. Ane mau ni ngulat gen. Bener. Ane mau ringitan. Nalo. Ane naling sanang. Nalo. Ane nyait Banten. Nalo. Ane ngukup Tirto. Nalo. Ane mau ni main Zeus. Main show segini. Tuh pragmatic play.
Nah, kalau ada macam-macam ya cang sing juari ya kurna cang monto gede nih. Sing juari ngajak busana ge minu tuh. Tuh sing gede. Engken Ibu tuh sing gede. engken Mongkok. apa? Mongkok. Kuren cangnya gede ya dan tuh. Untuk gede saja. Makanya kuren cangnya gede. Ini yang mengkurunan dulu nih. Cen. Nemo itu. Orang kewoh. Adik kewa. Sing juari ngajak. Adik sing. Ini aja milah lah bisa gue nyeledet. Yang kurang cang nih cuma nih jelek, dek hijau sih, jangan kesal nang rumah. Adik bisa. Apa jelek? Ugane anyut, ngusut. Sedang anyut. Sidang anyut ditanggulin ngusut. Sidang liwat tuh. Adik bisa. Untuk bal bungutnya tuh. Tapi yang itu sing bani jangan aja. Aduh. Nah kalau karena sing milu mai tuh. Kena nih barang main. Lagi milu mai pak, payung ayah di payung Bangka, payung mama ikut nah ngoyong pakai dong. Adik ngoyong. Ini bu pelai bendesa semangan. Adik bisa. Menduni kan jam 1 tuh hujan. Bener. Semangan ke pura. Al. Nanding canang begitu mulai jam 1 bin ke pura ngabuk canang karena mani purnama pang semangan manjang canang. Bener. Jam 1 ke pura bin. Cang udah ngadeng ngoyong ada tamu. Udah di mamal mulai nang alih pergino. Mana nah mama pedidi ke pura. Hapus penara. Mau angon apa? Abu canang nyun canang. Penara kau nih. Penara. Kok karuan canang doang kali dia nih. Penara gede bodak gede itu. Wah. Misi canang mengangon kembang rampe mesumbo. Iya baju putih mekamban kuning cerantasan ke pura. Hujan di tengah jalan. Oh. Memon sing idang jek ngamin kembang rampe. Hanyut jek langsung gadang kukut cerubutu hijau tepuk. Doren desanya mulai wah jeruk gede lungus. Yencang lah kurnan jaroci sing jak juari jangan. Doren canglek, ngerjang ugane ngerjang uyut. Ngerjang. Uyut nak latihan rejang. Payu nang ngerjang. Payu tapi uyut. Adik bisa. Mengkuren cangi latihan sing den dari Terjang di Banyar nih. rejang renteng. Payu ngikal. Payu latihan cepok. Oh. Apalah ngerjang kene. Terarerarareret sambil ngoreng pinang terarerarareret maretoleh pinange puon gitu. Ngamah buung gitu. Kejang sing bragat. Nah, masa ngadukang pinang sambil ngerjang gini. Amat ya. Bumen nepuk pinang sudah penili menggoreng nepuk. Mungkin sudah bangkong ayam sih. Payu ngikal ngerjang. Kerja lah, dia ngigel tumpah lanap deh. Limatannya di itu, limanya di ini, terus gini metayungan. Di muka yang ngikal. Belakang itu bang di muka aja benyar jangan. Oh di Belakang belakang. di balik metayungan tengawan, ya itu ngebot ke dia. Nak dia mau soleh. Nak mau bangkaman putih kuning ya poleng baju. Oh, di kadang punyan bingin dulu deko. Jadi di belakang terarerare bos enggak mundur betul kiri mundur bos enggak mundur kiri di belakang ngesek tembok di depan tembok agen terarer si sanggul misi apa namanya bunga Oh mesti mengoncer. bunga kresek imitasi itu Apa tuh? ada bunga emas palsu tuh megelangin dia selai seket megelang mekalung joda Juga sih. di 350 Adik muda jodoh ganti juta anggap. di Shopee kabelian 2,5 kilo bat kini ke pura terus sampai ngset di temoi bunga masih kerongseng beden pelangkirane bengigel tabuan bu isin pelangkiran sengkong samrak tabuannya kayak ngerejang samrak. Nah tapi kan si gengkel yang penting payu banyak sing aya rejang daripada lot banyak cibung rejang itu. Tuh sing yang ngelegai, bane ngelegai itu. Maksudnya? Menurut pakaian rejang, bokal sumbangan pakaian rejang bidan. Oh, kudu nyumbang pakaian rejang. Jangan nyumbang pakaian PKK, pakaian pemangku, rejang, kebaya segodrono 400. Samas. Kudu man suara 14. Ibu ngagen aja gede. Mone aja ada menci kalah. Cang cuma di Banjarwani subon rukdo bayon cang. Survei senap naik lagu viral. Semut kijelakon mule. Jani buung sengap dadi wakil bupati. Besaut nak nek uling negara tuh. Ini Cen. Beli komang sengap, suodan beli berjuang.
Kani beli subuh kalah, ben limang tiban pasti kalah menyalawi. Sing dong ngejang sing stres. Ane jen. Gungtut rai bengenang lagu. Ade gitu. Beli sing nyidang sirap ke minggu dah sing bulas-bulas bener. Maka ini coba metakon kan pengisi di Payu Bangka sira wenten kayu numas tanah pangidang yang lunas cicilan tuh. Tadi bisa ngadap tanah. Bejeklah juga nang. Kaji kuda tanah nih. Di mudah nih kan nak pinggir jalan niki jalan gede biasa masuk mobil truk nyedang masuk niki. Di 15 juta nego. Perare. Misi nego. Nego kuda jadi 1 juta payu kalepas. Lengkap tanahnya. Lengkap misi punyanyo, misi punyan biu, misi Prajapati, misi Pumun, misi Tanah apa dah? semua. Tanah waris, ada waris yang lah tuh dana semua ada kan nak protes yang ada nya berarti protes buat tanam nasi konyang. Tapi sekarang dia ngomong-ngomong dek. Tadi pegat-pegat munyin sini. Benar kengken. Cek. Oh, Cek. jangan ngodinya dulu. Di dawang jangan merecang dia pegat-pegat suara jangan. Nah kan saya kengken pegat-pegat daripada pidan hilang. Gede. Kok celok kotak TPS gitu. Tadi kedai. Tuh gue bocang mending walek tugal jang besi itu. Cang bukit tuangan tuh bakal aja jani kan karyo. Karya nih. Makanya raga nak berpikir hidup di Bali jani. Maksudnya? Di sing ada hujan, sing ada angin lino. Numpuk lino. Kajang klion, nemuning sase kapak ada lino. Ada apa? Apa? Gumi kepanasan. Woi. Manut sastra tuh. Oh. Gumi kepanasan musim hujan bisa hilang. Jadi kan Oktober asal pidan ber hujan. Makanya jadi Oktober takonin kan sosial media nih. Oktober O-nya apa? Oyong boy. Masih ada gaya kan? Jangan berpikir ya ibu nih. Engen. Nyidangnya negak dimuncul lenang aja. Saya negak. Ibu mau kebar dong. Makanya sih mau kebar. Toleh batis kanan nih, batis kiri mau kebar dong. Hijau ibu ngap. Wih kedek, dia sujenan ibu ini. Mulai metode ngambul. Ketiang sih metode canggih. Tapi jegeng bemeng. Jegeng sujenan ngap. Apa sujenan pro tuh? Si demen dia sih masalah. Hijau wah. Ngambul nak benci jangan ngai aja. Mulai. Nah bayi mulai rumah nepok dong. Ini orang seduka sih pakai ngerong ibu zaman dapet. Kamu lihat kayak pakai orang wari rungu. Nah ada bodoh-bodoh dengan nyurin gitu kan. Lo nih mulihan apa asal bosnya kalau di tas kayaknya nih boleh kayaknya. Kini model pecalang ini malingnya sih ngap. Saya justru malingnya berpikir. Engen. Yang pecalang gede-gede malingnya sidang-sidang wajar. Monto gede nih. Lama ibu ini. Oh, ini do macam-macam nih. Ini sekda calon arang ini. Ini kayaknya dangi lomba barong buung. Ide cukup do anglurah memble dan itu. Dari YouTuber ya nih. YouTuber mengenap cuma gaya berdagang di Gogo Fried Chicken libur lebihan. Siapa masuk terus? Orang nak kewa ngomongan Gumi Bali nak maduk-hadukan jadi. Madukan kayak gini. Coba pikir. Rainan numpuk. Saja. Rugane itu Saraswati. Numpal apa? Misi numpak ane madan apa dan Purnamo. Bidan dan Saraswati ketemu Nyepi. Saja. Bidan Purnamo Kapat ketemu Saraswati. Bener. Ane ugan nenenan Kajang Klion ketemu Sumoribak. Saja. Kayang ne Galungan ketemu Budo Cemeng. Ajak Budo Klion. Ini tuh kan? Galungan ketemu Budo Cemeng langsung Budo Klion. Cuma canggih Purnamo ketemu Dilem. Ini bobok sih. Di Bobok. Purnama 15 hari ini baru dilem. Setelah dilem 15 hari ini baru purnama. Mani cuma Purnamo ketemu Dilem. Udah ngawak sih ngomong. Di ngawak di pusat asal Purnamo mangku Dilem mau ngantep. Asal Purnamo ketemu Dilem makanya ngomongan di Bali jani Gumi Bali deh dong. Cegen. Mila-mila banjir. Saja. Kebakaran. Jangan berpikir sebenarnya. Ya, apa ya boleh nak meyadnya rajin ngantak linggih rame saja pura sai bener itu cicing asma tuh
Wak sing bisa nyai hang munyin cicing dong ngoto ya cicing. Cang munyin buron ceng tawang cang. Wes sombong. Ye cang angling darmong lah murid deh. Angling darmo. Dia yen pidana beleng apa meliner ibu tuh hijau ya pemargen itu. Hari itu nengok bosan bucuk aja kau dan ini bucuk aja kangen. Ibu, ini anakmu Bu. Udah lama kita gak ketemu Bu. Ayo tukar BH-nya Bu. Mama, Sincan lapar Ma. Ayo malu. Ini penyakitnya pesuh. Nyen ngajak ulet singat. Cang komen seneng nyatu apa sih pesu bodoh. Bingah cangci mama kita pasti mana sih nih. Apu cang mama ngen memen cang lu. Hadi mana sih? Sing mana sih nangote biasa nih. Nangerti. Sing bisa ci, sing cocok, ci cang jak dua baru cocok. Coba ngomong. Di Jawa ada nasi. Di Jawa ada nasi. Sing cocok. Adi bisa sing cocok. Cang ajak dua baru nyedang. Adi bisa. Karena diantara ajak lu, aku ajak dua paling kompak. Maksud sih? Ih, diantara pergi no bondas nyen kompak. Cang ajak dua kan. Adi cang siang Tahun orang. 2018 Covid. Kopit. Cang Covid. Ci kenal kan sih? Hei. Cang mangku. Panjul Mangku. Cikonen. Bapan cange mati, bapan panjul mati, bapan ci kok sing. Bapan ni panjul tuh, bapan cang tahun 2019 mati, 2009 mati. Bapan panjul mati. Papan mati tahun 2025 tahun. Wah! 2020 misi 5 tahun. Tahun 2020 5 tahun yang 5 tahun yang lalu bapak ni mati. Bo mati tanam cangke angke jani sing mentik-mentik. Mengundang bapak tanam menengah ji. Bo tanam pola sing mentik-mentik. Bukan tanam ji mati bapak. Mati. Jelas yang mentik. Bapak ji hidup. No. Tanam apa mentik? Raketnya mau buah besi canggih diukur. Canggih dia besi. Mana cingoto gitu. Bo gitu eh. Do cingoto gitu. Nanang cang nak gelom cuma lu. Wah sombong. Ya. Nanang nurut. Nanang cang gelom di sombong orang sih. Busan cang kemoko sing gelem. Ci mangkumane kapok. Man kan busan nikah di baru berarti apa? Baru dititi. Apa baru dititi? Apa? Batu dititi. Batu diti. Tuh becang sing ngaso dia we. Pak kapu ijo kene pesu berada ye mangku panju kene ngecepek kerau bapan kapu. Kerau ngasamurat to no. Misi bongol becang ngoto selat kertas ngoto. Jong ikal. Hah? Nyen aja. Kos aja pokoknya ngomong ya cang. Matiang. Bapak mau. Ding. We bapan cang tayan sing kuos kan munyi. Apa junul telur narang nih? Bongol. Liak bongol. Ajan mau. Do cingoto gitu cang Roma ngap. Adi trauma. Dadong cang patu gelom cang nanang cang. Dadong ciman gelem. Man gelem 2 tahun gelem gelo-gelo sing mati-mati. Ya nak tuwo pidang ori ingat. Kengken. Ya nado nak tuwo gelem gelo sing mati-mati dijo pules buka rab di bedur. Bawa nak ya balik dajo pulas. Rab balik dajo buka. Subuh buka cang besik. Nya mati. Sing. Buka Sakti. cang ben besik. Mati. Sing Wah masih. sakti dah dong. Lah nganti rab kelih cang balik dajo sing mati-mati dah dong cang. Begitu Gedeg basang cang jemaah cang pemupuk kaplok ke dong cang. mati. Mati. Bo tanam. Batanam kajani sing Sing mentik. bisa ci. Iya sing mentik. Ceng-ceng cara ngomong gitu. Winter di mangku. Harus mau winten malu. Men dari kengken. Mangku. Tidak dua mangku. Mangku misi ci ben. Men sing serius kengken sama kawan. Mangku nih. Mangku wayan sastrawan. Pas lantang. Kunyul. Mako panyel singkat. Kunyul. Manianci. Kunga. Maniancang mawindan. Kupuk. Cang paling jelek. Nah tapi apit Len bawang sakit len cicing. Ada gigal oleh. Ada lah. Hampir dia jatuh. Weh, puk kita.
bapak luwuk pangsing pergi no tegor kulu akhirnya bapak tegor kulu Tak cicing toton bagusan lot nih. Dijo. Jangan parkir di mobil itu tuh. Oh, di belakang tuh. Ah, tuan canguli mobil gitu jak ngijak sesuatu. Iya apa? Mau ditunyes ke sana kental-kental benyek. Jorok. Maro balin cang kadang cang ngengek gugu. Apa? Ten cicing lah. Patuh. Tuh cicing musan tak odang. Cicing cuma apa cine kekecang. Cicing kono jelema apa? Ci mejudi nih kenyang poh masaut yo. Engken. Kaing gitu. Cicing nawang munyi cicing ci. Yen cicing nang lah ciri-ciri khas munyi. aduh isyarat Iya, makanya pidan nak ngubo cicing beda ya jani. ien pidan Yen pidan nak ngubo cicing anggon alarm cicingnya lebang ane ngelahang umah pulas. menian jani Jani cicingnya mekrangken ane ngubo lebang. Cicing, ye cuma jangan Pak Den jangan. Ngubo cicing lelimo sama hati dengan kilo awai. Ye pindang sama. adi sing pindah kuk cicing bang ama Boleh coba dia pindangin abang cicingnya. Ah, 10 nyen. Oh bener, Pak Den lengar pindang sama udah. kedek mau cai yang masa sana agak kenyal negaknya pindah negak mau berdalam gitu yang ngapit adegan nah nelek menang kesetrum mau diterima sih Ya nak mulu gitu, intip aja ajak ketua partai dibucuk aja kangen tuh. Minjam melincat di balik peminyosan kan ada. yang kita perlu undang dong Mungkin. liak yelo Dawak sih ngomong lihat lu. Kau ini ngomong ketok. Bumi cengat ini cicing marap kelot baru ngulun-ngulun. ken Tuh, yang gua ada kada cicing ngulun-ngulun gitu. Tuh ciri nang ngirim desti tuh. Nah, bisa ngeliat tuh. Nen botol picangnya. Nyah cinya. Nyah ber. terus sing Ada nak nyah matakon. Daripada didiannya kan pangado Oh, aja. nanda cang milu masanya. Nyah cangnya. Sinya. Mbok itu kesan Iya gitu. Udah nggak punya cicingnya? Oh, cicing. Yang cicing bilang gitu. Tamiu teko. tamiu. Ada tamu tidak diundang teko. Asal bu ada tamu ane tawang aja keluarganya aja cicingnya lain punya cicing. Ken. cicing cingap Wah, cicing cingap kenai. Cicing cingap. Iya ngat ketuna cek. Tuh yang tamu, yang ada nak ngirim cetik atau bayi pasangan sandi kalau cicingnya kerong-kerong. iya nak mati Dia nak mati, lain punya cicingnya. ken adi lantang Ambulan apa nih? Liwat di jalan di Sembung cicing nyebrang. cicing cingap cicing Yen mau aja apa gitu. Aja maksud Pak, gede ya. Ya? Gede ya. Gede aja. Tuh di rumah sakit tuh. IGD instalasi gawat darurat aduh IGD instalasi gawat darurat agak yang sing ngewinten yang ngewinten patuh cang belum Agak yang sen tadi calon ke patos yang gagal. aduh Masih segeken. nah yang Ya gagal ngasung karo nggak. Masuk kare bungut sih. Cang turut kene itu. duka cita berduka cita Prihatin buka cita mang cara bapan cang mati. Mau bapak cingkan. Bo mati upload cang di pacebu atau Baca buku apa? Facebook. aing bapan kan tadi ngepis. Amin sih. Coba badan Facebook. Boren bapan tadi ngepis hujan nah cang milu ye. Begitu amor ngacintio kan gitu guys cang di Oh. pacebu tuh lemang tali nak demen bapan cang mati tuh. Demen engken? Konyang kene lemang tali lah demen bapan cang leng bangsat lemong gitu cang. mara bapan cigen mati limang tali nak geneng sakit ci mati bisa dah so tali Masa ngidang pas bu lebih yang kenta setali, 5 tali paling gede kene konyang. Kayak kecipuk cantuk sengap bareng teman bapan cang mati cang kapuk gitu mah.
menciu gancang kalah ada milu cikene tuh. Ngacang kan turut kita berduka cita aja. Bungo ci berduka cita. Sing tadi gitu, awal di mangku kini tuh, do naci gitu baru di mangku sudah di mayagan. Nah, jadi cangkan sambil cangigel tuh. Ini tukang Yan, 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 hale, dia ngelehnya no Yan. Gitu sih cara mentakon siapa presiden berbagai cocok. Siapa nama pengiping joget yang terkenal cocok? Dia paling ngelewayan. Sing bah. Yan, ke bawah lu Yan, pipis Yan. Wayan kang wang malu. Mulu. Sud ngelu. Nasionalis ya jadua, wayan putih sih, barak sih. Ini rokok, ini rokok. Nah, bani bo. Kalau mau cocok. Cidemen Jani ane satuang gumini kengken. Gumini. satuane pragat kerohanian. Jadi tuh keningan Ci. Tuh sing tuh akan Nah nyatuang calon arang. Calon arang. Hidup piragane dijo sebenar satuone. Jani rago ado di jagat. payu jakan Payo bangkah atau apa? Ien ni rago ngigali payo bangkah. satuone. Satuone di Kediri Raja. Ulen ja baliho. Baliho nyatuang empu barang. Balik Pergi batu. ni teko kautus larung. Menyeng lah peleh tu. Cang. Ilmu lengah Ci. Menengkenan. Jadi satuone Kautus larung bersama Ratna mengali ke jagat payo bangkah. oh gitu. Mirip. Ya Aduh di bacang itu ben puane jek megenep beli anjak keluargane. Sugih ya Pak. Oh lembu wadah kita beli yang. Yang cang mati sing perlu yang cang mati belian ciwadah. Apa sing? Nangken sing idang tuh. Ye yang cia ke kremasi ya bacang. Dua kompor hidup di luar sih di teben sih. Kita mau kelon nyal. Yang cang mari cukup satu kompor. Yang cang udah kompor. Dua kompor. Yang ci Satu kompor. panyul. Teflon apa? Langsung telur ceplok set cak. Yang panyul mati dijolingan. Di kemulan. Men yang ci, Kemulan. men yang cang. Wah sing idang abun cim jelek dibuka juga ding. Apa on? Waluh. Men dijam lingi. Di garase meligi. Mani yang odalan sing perlu yang ngodalan sing perlu ngapu apa dan soro-soro buah-buahan sing perlu. Apa on? Pokari gitu. Oh Bukhari. Jauh jani satu nih satu. Satuane jani irago ado di Kediri Raja. Ya naja. Naja. sing kawang daripada cibisi-bisi jak dua kan baik tetangga takonan cang mah takon Enak pun nak menjalan kita cerai. apa jani nih Dan cicing apa dan cicing mau jalan Pate. plastik. Kini mau jalan seret kita ngentut dah. Itu ngentut. Ingin terus kan sing apa? cicing mau pesun tuh tengke Untuk tuh jelek apa luang? Jelek. Makanya kutang cang. Luang. Makanya dum-dum cang aja. Cipang sih merasakan bagaimana untuk mantan bupati gagal. ada cengcang magendeng kamu Ya begagalin ngapajong. Sombong je. bedas Iya gara-gara cang kan bin mani ngodalin di Purnama nih. Bung ngodalin di rumah. di jauh Bung cang ngodalin di sana. adi buang Maningkena nak iya menjanji kapuk maning yang beli yang dari wakil bupati Kalbang Ibah gitu. Kan bobang cang ibah. Apa bang Ibah sana ke Ibah not. Bin mani buang ngodalin yang kena dibikin sembahyang kene jauhnya keluarga Bumi memendai dia berada tedun di sana ragung kene berdarone. Nusing berdarah melingin di kemulan. Nyen. Mau rebusan kan main ke Boyo Bangka atau berdarah dia makan ke Boyo Bangka gitu. Masa tidak berdarah? Mungkin. Kok. Buni jangan lewat di sanggah aja. Hah? Yuk mau kengan berdarahnya. mungkin Kan siap tepuk jangan terasa gini. Nyen lingih jani gitu. Itu berdarah ayam jago gitu kena cang. Jadi kayak Jadi kan san itu lu mau sakit kan. Mencing. pateh nengok berarti pateh jadi Konden cang nyautin cipu pesu. Bisa aja ngok ya. najin mau benar deh yuk adik itu pate sengak bawa dong. Sariawan. Pecah.
Udah nih.